Panitia di atas panggung sediakan meja. Tak langkong sekali lagi secepatnya. Saatnya para rabu seputar anum saatnya seben keluarga besar dari Bapak Partos dengan Ibu Saati. Walau juga keluarga besar Bapak Pathor dengan Ibu Sania. Menika besan Epon. Saya Epon dari Dungo. Ngerek Putra Ebon Abdillah Fatir bersama kedua orang tuanya Bapak Ubaidillah dan Ibu Kamilia kanggo sampai-sampai ke atas panggung kehormatan di acara tema bersama. Kembali kami himbau ngereng setajita taretan tamu undangan keluarga besar sataja bola tangga sampun sami-sami Rabu di tempat kadito ngereng setajah kompak ke kagui sami-sami menjadi gabungan keestuan saat sang remakin bersama kami juga di acara tema bersama tentunya. Oke, ngereng setajah kompak ke acara temang kita mulai bersama kami Juk Korse, juga bersama Mahadewa Audio, juga bersama Tunas Moda Sote. Hingga dekorasi di Pasera, Pak. Dekorasi Andi di Pasera. Hah? Nyonya sei, nyesei, kamah. Oh sana gede. Maklah susi kocak mana lo perluan bola bon. Lagu khusus temangan dulu ya. Ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rafi asani wa daraji an fatayyaji Ratan alami Ya uhailal judi wal karami
Kita lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngereng saja tataretan. Syukran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Salawat asar salam muka tetap kaat orang de kanjeng Nabi panutan Muhammad alaihi salam. Salawat asar salam muka tetap kaat orang de kanjeng Nabi panutan Muhammad alaihi salam. Salatullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Sergeseran obi manis janganlah jangan donanan kang pikiran ate nangis montaka angku beumatan. Sergeseran obi manis janganlah jangan donanan kang pikiran ate nangis montaka angku beumatan. Semuanya salatullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dua aki makin potrana Abdillah Fatir nikahnya mana bukan dia anak sema bunga ya orang semua dua anak. Dua aki makin potrana bukan dia anak sema bunga ya orang semua dua anak juga dak guru-guruna. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
sholli ala Muhammad. Bersama tunas muda juga Mahadewa. Bantu iPhone sampai lepas saja. Kita doakan kedua putra dari yang berbahagia, Ubaidillah dan Kamilia. Dia anak seontong, etunya na tak bermasam-mam. Insya Allah dalam adikna bakal senang ngetar sempurna. Dan dia anak seontong, etunya na tak bermasam-mam. Insya Allah dalam adikna bakal senang ngetar sempurna. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana lana mamara ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana lana mamara ya wasi'al karami. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Lantaran rezeki bulan apa itu kabungan arep makan ngereng saja. Bantu Epon kembali kami itu yang sangat kami harapkan mewakili sahibul hajah Bapak Parto sarangan Bapak Mathor menaka pesan Epon. Sakalang kong madu pangis nona, sakalang kong kabungaan na. Moga Allah dusay malasan balisan senam bisa korna.